thlir tu zong te chibai le vek ule Chanchin sang lawrkhawm ilo ngai thlang America president thanna lam kan tarlan to angkhan America president tura thuchiang takle confirm na la omlo se tun din hmuna vote hmunem jok Joe Biden chuan amma hun tur thui takruwa manna anei chhowe zela Joe Biden hian White House Chief of Staff atan Ron Klain arwat thu media lamde chuan an ron tar langa November ni som pakhat ni lai ni khan Ron Klain hi White House Chief of Staff atan arwat thu apuang ani Joe Biden le Ron Klain hi an lo thok du nual to a mishing na lama po inpo tak nia soi anni Ron Klain hi Joe Biden hian America Vice President ani chung kumsang ni pakwa atanga kumsang ni som pakhat khan Chief of Staff a alo mangchar to bok ani heti mek lain US presidential election nei atanga avoi khatnan November ni som pakhat ni lai ni khan mipui ma a President Donald Trump chu Veteran Day Arlington a man chumin a inlan ani President Trump hian November ni som pahni thotan ni khan America sarkara napoimo cheltu Mark Esper chu aban nia tarlan ani a aban tak Mark Esper ai o tur hian Christopher C. Miller chu ruat ani don tho Donald Trump hian asoi nia tarlan ani Mark Esper le Donald Trump te in hmu thiam lo na chan nia media then khatten an soidana chuan Afghanistana America sepai omte lak chhuwa vek Donald Trump hian adunia soi ani a hemi konga hian Mark Esper hian na athok thalo ni in Donald Trump hian angaya abanta ani ti in media then khat chuan anziak Mark Esper hi kumsom nga parukna amang meka kumsang ni som pakwa July thla atang khan Defense Secretary na hi athok tan ani America President atana official puan la niloma se Democrat candidate Joe Biden chuan anram chunga COVID-19 dar chaklu tukle kai thar an tambel zel awangin COVID task force thar adin ni in media then khat chuan antar langa chairman pathum omna hnuaya member som pathum an omdon ni in kan thulak na chuan atar lang heti mek lain NDTV lamin atar landanin Democrat candidate Joe Biden le Vice President atana an the chua Kamala Harris te chakna lomin American Indian chen khat te chuan New York ka hun an lo mangve bok ni in antar langa Indian American shwai tu Rangaswamy chuan Indian American te tan chuan nilom ani ti in media lama Joe Biden chakto anga an puan nu lukhan asoi ve ngal ani Washington Post in atarlan danin President atana thar Joe Biden chuan kumsang ni som paruka US presidential candidate Hillary Clinton chu Joe Biden administration hnuaya UN a ambassador torin arwat mai thei tho an ron tar lang bok Bollywood chungchang kan soin kan tar lang na sata hle maya Susan Singh Rajput aboral hnuwa phei chuan Chanchin thubing ver tak le Bollywood chunga rui hlawin hmun alwa na satchia chu soitampo angai to om lave chuti lain actor Asif Basra chu ama chen na ina nimin November ni som pahni khan thia mu ani thu Dainik Bhaskar news chuan atar lang Actor Asif Basra hi aboral hian kumsom nga pathum mi ani a ama hi Himachal Pradesh lamchuak ani kan thulak na in atarlan danin actor Asif Basra hi ama chen na ina a uivul thin thlun na shuin a in khaya mu ani a hetia ma ni a in ti hlum tamai hi engwange ti chu mitam tak zo na ani a in ti hlum chan hi engma thu chiang phaulan alani lo Actor Asif Basra hian kumnga liamta atang khan ramdang mi meche pakhat nen life in partnership in an lwa donia tarlan ani a police lam thu chwa in atarlan danin actor Asif Basra chen pui hi police te hian an kolto ani Actor Asif Basra hian kumsang khazakwa somkwa pariat atangin film lam hi alu chilchana Bollywood film shanga te po alo inlan to china
a film lo chan to chen khat te chu kum sang khat zakwa somkwa pariat kuma an chan vo ti te kum sang ni palia an chan Black Friday ti te kum sang ni pasaria an chan japui mit ti te kum sang ni soma an chan Once Upon a Time in Mumbai ti te kum sang ni som pathuma an chan Christy le kum sang ni som pariata an chan Hitchki ti te hi a film chan lar zwal te chu an ni tin heng ba ka hian TV series rang shanga a in lan chin bok ani Dainik Bhaskar News in Atarlan danin Nizan Khan Palgar Muna Thil Thleng Angdeu Khan Aurangabad Maharashtra a Hindu Ho Temple chunga mi pasari atanga pariat te chu temple kongkhar ti chhia in an lut ni in atar langa heng mi sol rwal te hian an sa kho pui thiam chu tha tuma an be na lama a ngonga na taka sa hliam ani a damdoi ina enkol mek ani a heng poi khoi tu te hi police te hian an la zong mek ni in kan thulak na chuan atar lang kan video ma salama kan tarlan tak angkhan voin November ni som pathum hian actor Arjun Rampal chu rui hlo kai hnoya NCB ten thuzo fia torin an kawa NCB te hian nimin November ni som pahni khan rui hlo kai hnoya tho hian Arjun Rampal a thian hnai tak pakhat chu thuzo fia torin an man to bok ani Susan Singh Rajput boral na chungchanga agencies lamten Thuthar emo malak na lian tham an la nei le lo chungchanga ABP News chuan Susan Singh Rajput funds te an lung oi to lo hle ni in atar lang Susan Singh Rajputa boral atangin thlanga don aliam ta a CBI ten mani in tilum ani e tia thu chwa an siam hnu khan a phena thil om thei sang sang te chuina akal zel thu an tar lan laya tun thlenga malak na lian tham deuh la om lo te chu mun sang sanga SSR chan tu te le achung te lampo in an shia thiam lo thu ABP News hian atar lang ani social media kaltlangin ama chan tu te hian SSR tan hian o an la chwa reng thu atar lang bok Mobile phone mantir awangin an hna atangin suspend kan tarlan tak angkhan Republic TV editor-in-chief Arnab Goswami kha Taluja jail dalu ani ma Alibag School temporary jail quarantine center a omlai khan mobile amang thin ti hria chwa ani a police lamten chui chiang halin he temporary jaila a omlaya ama veng tu police pahni te chu poisa pe in an mobile phone kaltlangin WhatsApp le Twitter lama thu a post thin ti hria chwa ani a danin a phalchin pela an chet awangin heng police pahni te hi suspend an ni thu kan thulak na chuan atar lang bok khati zong kha niri le phot mai se thlir tu te ni man nuam mutui mangcha vek ule